Бүгүнгөттөн сагалан Майкаңла Сулуугар Республика ситерилер булган отчеты хагаланна. Отчеты бу отчетур бөлөгө мен Попов Петр Иванович экономика министры салаян келдим. Майкаңла Сулуугар куратор болобун. Опсая сүрбекки боламыт правительство члендерин правительство реттери отчету келбит. Үз бөлөгөнөн үлебит сагаланна. Мен отчетур бөлөгөн бүгүн үстүнө элек отчеттаты бут. Олгурдук дойду мәңгүлен ванна мәңе нәһәлектергер отчеттор ордубут. Жан сылжыта элбек жан активный нәһәленне бәлерин тыын интегратор вопростарын бердилер. Би тәһә каярынан вопрос килбит вопросларга хоройдатыбыт. Онна вопростары сөрен веб-сайт протокол галаммыт 2-нче шәһәрбәт солсаты белән үтәкбит. Конечно, кирер вопростар үксәтен Майкаңла Сулууга кайсы булуга булар. Кайсы тегәр вопрос кирер, газдаган тегәр вопрос кирер. Онна бир самый тын жана барлыгында гудал вопрос кинтен идитиге чагана җәләр кылбаган вопрос. Бу вопрос хаснәйлек ая турар. Маннан правительство бәтен болгондаган үләне халгы үтәкбит. Бу неделестата отчетут Майкаңла Сулууга там республикада хамай лукан улуспалар. Традиционно понедельниктан пятницага 5 күн отчеты бут. Пятницага темиктир отчет моя селениятер онна аллара бестахы улуга. Анан Майкаңла Сулуугун жонун сергетен ыңырабын. Правительство отчетын келеңгит истин нәһәлектерге тигер. Онна бәгатын булгутартын вопростары отчет гитар командага берәнгит коридоргытын алын.